Genesis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Amahoro y'Imana kandi tubayikaze rega muri abantu bacu tukaba abantu banyu natwe tuba twaje kugira ngo turushirize gutera umuranga ijambo cyangwa umutaga ijambo ivana no mudukurikirana muhereye muri bako tumaze kubaha mwaramuze tubipurize gitondo ciza umugoroba mwiza canke ijoro ryiza navyo birashoboka baradukurikirana biruhukiye bariko baranywa akantu niko bimeze ni protector king wengarutse kuri mikro no musa honje kugira ngo twongere guteramana muri wa mwanya mwiza wo guhimbaza Imana gutazira aho tugarutse turi kumwe na gwagwaruka eka dutereka ibiganza tubaramutse shalom 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 nabaro tuza kuba duteramanye no munsi ariko kandi turateramana na wewe mu kudukurikirana inyuma ya kamera turi kumwe na Emmanuel Graphic sigomba kubateza amajambo numva nyotewe ko tuhimbazanya namwe eka vura na yirekurire hariya kwa dukunda umukiza bamwita Solange karibu.
mbere baraciye umugani ngo akaryoshe nigahora mwitama. Reka natwe tubipfurize kubana nyamugira ibihe byiza, kuko ni hano turangirije kino kiganiro cacu, ariko ibindi biganiro acabandanya kandi akaryoshe rega naho kagiye ni hano nyene zoka mugasanga ni muri Transisop Ministry TV. Dushimire we wafashe umwanya wo kadukurikirana, ariko kandi dushimire n'aba twateramanye runo gwaruka, dushimire no wari nyuma ya kamera ni Emmanuel Graphic. Reka twese tubipfurize ibihe byiza tuvuga tuti bye bye, ciao. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.